It's your boy Simon, proud Bol-anon, and today is our second vlog. And our vlog today is a bike trip to the old airport in Bohol, guys. So if you can see my precious face, so it's 4:14 in the morning. Susuot muna tayo ng mga kailangang suotin, guys. Yung kasama ko ngayon sa vlog ay si Giles Villamor at si John Lloyd Ungyot, Short Yoyo at si Long Long. So stay tuned, guys. Dito na kami, guys, sa labas. Kasama ko si Giles Villamor at hiram niyo tayo ng light, guys. So thank you, Giles. Credit to the owner. Okay, so let's go, mag-ride na kami, guys. 5:07 na, guys, in the morning. Okay, let's go. Guys, pupunta na kami sa old airport. Ginawa sa UNANG Elementary School. 5 minutes about. 5 minutes sa kapen gikan ta tong UNANG. Abay namin single wood, guys. Nabay na tagdad kumpak, guys. Nabay na sabay na ng Jilo. Jilo kasi ito na ito. Hindi katong dapat itong green, dark green nga geto ila. Tumingon, Teresa. Ano yung pangatang sa una? Airport. Doon na. Lagi na po tayo sa ula. Ha? Ha? This size. I save without ano ko to? Kay hard ba niya? Pwede din mo tanggalon mag-bike mo. Ay, kailangan location na eh. Pwede pero okay pa rin. Para po. Dito na. Sige. Oh, dito mo tong update ka tong IT. Okay. Okay, nag ibang Mr. Sige ito, mag-record ito. Okay. Let's go. Old airport, guys. Grabe. So, kuan, kailangan nito restrict. Mag-restrict. Ha? Wili-wili ka na eh. Sige. So, guys. So na mi.
Grabe. Gahob. Gahob. Ang tangon. Kini. Ha? Malagi wala ko pangguot. Sibat sa nga na. Kuwantong niya. Ngayon pero di pa kayak. Ay, first time, hindi putol-putol pa dyan. Carbon body. Let's go! Tumoy guys. Sabi mas tunga-tunga. Tumyan pa. Ato may gagikan. Apoy sikit. First time pa nun eh. So, yeah, let's go. Hubaw! Alagi ako! Hingabot ay! Ay mo ki. Nari siya ray? Talap. Kung pedal ta ako. So na nangirapit sa tumay-tumay. Lol na. Sige na. Ay okay ako ikan. Okay kayo? Okay. Sino? Ano ito ah? Dili na kayo lisod. Tumoy tapit. Lunglong na to kasi yoyo. One eternity later. Guys, hunong din mo sa 7-Eleven. Sana sila sod sila yoyo. Then Lloyd Ongyot guys. Bata. Kapi ka. Sudah ko yun, no? Namin sod sa 7-Eleven guys. Basketball niya ang short. Karoy, basta di sakit yung buko. Ano lagi? Hinap na. Tayo mo pinto din ano. Ano yun? Oh, ano mo? 17 ako. Karong 30. Meanwhile, Uy, shit. May shit. Yo. Guys, naplatan ta guys. Naplat ang likod. Ha? Agstilan. Yo, vlogger ni guys. Kaysa kauna itong patapak. Okay. Okay. Ang selfie na. Ha? Una na. Kaning kwarta na. Dede. Okay, una yun. Uy, tingkok.
Platan mi guys. So sound man eh. Wala. Kita. Patapak Israel. Hashtag looy. Okay na palitan ni gusto to. Grim tape o grim tape. Oh. Wala din ikuan pinalit ni sa alturas. Mall ba? Mall. Dili ni mga bike shop bitaw. So muli na mi pakleon. Let's go. Di na kaya, di na kaya. Woo! Ha? Sure. Eskwelahan na mo. Last year na mo. Ito naman yung una. Oh, pinapod. Salamat sa pagbuhat niyo. Salamat pagbuhat gini na ba? Siya muna na kuyo. Gua, naplatan ko. Naplatan ko. End of flashback. So, I can subscribe, like, and share this video, guys. So, balik na pumikiwanan nun. Stay tuned for more videos, guys. I hope you enjoy this video. And that's all. And goodbye.